Stade nini kandi zigezweho ni kimwe mu bigenderwaho kugira ngo igihugu gihabwe kwakira imikino y'igikombe cy'isi. Qatar ni izakira imikino y'igikombe cy'isi cy'uyu mwaka wa 2022. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bwiza bwa stade 8 zizakira imikino y'igikombe cy'isi. Tudatinze rero reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga stade yitwa Al Tumama Stadium. Al Tumama Stadium iri mu zizakira imikino y'igikombe cy'isi uyu mwaka. Yubatswe mu mujyi wa Doha, ifite ubushobozi bwo kwakira abafana barenga 40,000. Yafunguwe mu mwaka wa 2021 ndetse izakira imikino 8 muri irushanwa ry'igikombe cy'isi uyu mwaka. Ku mwanya wa 7 turahasanga stade yitwa 974. Stadium 974 iherereye mu mujyi wa Doha, ifite ubushobozi bwo kwakira abafana barenga 40,000. Yafunguwe mu mwaka wa 2021, izakira imikino 7 muri irushanwa ry'igikombe cy'isi. Ku mwanya wa 6 turahasanga stade yitwa Education City Stadium. Education City Stadium iherereye mu mujyi wa Doha, ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 40,000. Yafunguwe mu mwaka wa 2020. Iyi stade izakira imikino 8 muri irushanwa ry'igikombe cy'isi uyu mwaka. Ku mwanya wa 5 turahasanga stade yitwa Khalifa International Stadium. Khalifa International Stadium yubatswe mu mujyi wa Doha, ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 45,000. Iyi stade yafunguwe mu mwaka wa 1976. Izakira imikino 8 muri irushanwa ry'igikombe cy'isi uyu mwaka. Tudatinze reka turebe stade iri ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga Ahmad bin Ali Stadium. Ahmad bin Ali Stadium iherereye mu mujyi wa Al Rayyan, ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 40,000. Yafunguwe mu mwaka wa 2020. Iyi stade izakira imikino 7 muri irushanwa ry'igikombe cy'isi uyu mwaka. Stade iri ku mwanya wa 3 yitwa Al Janub Stadium. Al Janub Stadium yubatswe mu mujyi wa Al Waka, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 40,000. Iyi stade yafunguwe mu mwaka wa 2019. Izakira imikino 7 muri iri rushanwa. Yatangaje abantu imiterere yayo iteye nk'imiterere neza y'igitsina cy'umugore. Ni stade itangaje nk'uko mubibona. Twihuse rero reka turebe stade iri ku mwanya wa 2. Stade iri ku mwanya wa 2 ni stade yitwa Al Bayat Stadium. Al Bayat Stadium yubatswe mu mujyi wa Arkan,
ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 60,000. Iyi stade izakira imikino 9 muri iki gikombe cy'isi uyu mwaka. Harimo umukino ufungura irushanwa ndetse n'umwe wa kimwe cya kabiri. Iyo ni Kuri Stadium. Tudatinze reka turebe stade iri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga stade yitwa Cy'isi Stadium. Cy'isi Stadium yafunguwe mu mwaka wa 2022. Iherereye mu mujyi wa Cy'isi. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 80,000. Bicaye neza. Iyi stade kandi ikindi wamenya nuko ariyo nini mu zizacyira igikombe cy'isi uyu mwaka. Ikaba izakira imikino 10. Ni naho umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi finali uzabera. Reka tugushimire we twabanye muri iki cyegeranyo. Tukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona yandi makuru n'ibyegeranyo byiza tuzajya tukugezaho buri munsi. Mwari kumwe nanjye Kuri Stadium. Ciao ciao.